pitondiku dengan barlungan di sada solu di kolu-kolu baler bang matanganku ale aman ale indah le ho pasu-pasu Tuhabio anak konmo akiat ma hidup pakuani marbino parcala gabe hamiso parumai nagabe somot bagatini lau pature lau paoni hona dongan barluga di sada solu di kolu-kolu Paruman natin ono binirami nagabe sirok kapito dito dengan barluga di sada solu di kolu-kolu baher bang matanganku ale iman ale aman le ho pasu-pasu Tuhabio anak konmo akiat ma hidup pakurani marbino parcala gabe hamiso parumai nagabe somot bagatimi lau pature lau paoni hona dongan saroha sisa dahata sisa dagolu
sisa dahaka di sadakolu doan saroha sisa dahaka di sadakolu habis soko baru main nagabe soko bangga tibi lapa ture lapa odi hota dogan saroha sisa dangata di sadakolu doa saroha sisa dahaka di sadakolu. Oke, itulah satu nomor ngehubungi Inang Parmemi. Ya, buat kita semua semoga terhibur dan terima kasih atas salam kasihnya.